TMC Production. Yona alitumwa Mungu Baba, ende Ninawi akahubiri Injili. Yona alikataa kwenda Ninawi, Yona alienda Tarashishi. Yona alitumwa na Mungu Baba, aende Ninawi akahubiri Injili. Yona alikataa kwenda Ninawi, Yona alienda Tarashishi. Yona alitumwa na Mungu Baba, aende Ninawi akahubiri Injili. Yona alikataa kwenda Ninawi, Yona alienda Tarashishi. Yona alitumwa na Mungu Baba, aende Ninawi akahubiri Injili. Yona alikataa kwenda Ninawi, Yona alienda Tarashishi. Meli inazama sababu yako Yona, tubu dhambi ili uokolewe. Meli inazama sababu yako Yona, tubu dhambi ili uokolewe. Kuna watu wengi waliotumwa na Mungu, walikataa, wanafanya kazi zao. Kuna watu wengi waliotumwa na Mungu, walikataa, wanafanya kazi zao. Meli inazama sababu yako Yona.